akanda nan mo ye bosumi a ye hyase o ye match boy etumina aso ente na bosono da otodo oye edwenu esuan mezinisi Omar bin Abdullah Costa TV Community Connect na nda ya baba kansa o ye KWAPROW nazema pinya o KWAPROW wo hye so de nda ya baba kansa bia wo biara butu na baba kawasam the Facebook the YouTube ni na butu na akodo yene na awokro ma ha onye ebuchempen fo baba kansa na fi etumi agbonkomo na ne peize zayir kan de ye baba hwe nzama ahoro a otomo okodo o ye KWAPROW ansa na ye sha so o ye KWAPROW no ye hune de anamorutu pinya na honorable assembly member oba mazo na fi etum na acheche me etum na akira ne ma ne pei zame ka chiran de obi hia de hyew yankwa abesrewa akiren ohia ba papa asoro from Church of Theocracy wo se shalom asomji na wope ayina ya kalika agedefo wo se Christ na asomji onto on kan the man so asomjia the man so Muslims wo se assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne so asomji na yetum epe wa sorba aze na yetum ichia ntia horo wa ma asomji bomaza ne sua na oboboa ntia so oma enhwe oyewo time se insumura na da mebe no abodo abien don kura awoda akohwe da wa agba ahen amenkitie good morning na mo muslim yi hyew yan kwa assalamu alaikum aso theocracy o shalom ni ya asomjia Christ na asomje ni nyina won hwe time ansa na otumechia ntire bia me hwe nkran na aso ekwo no bomaza chia wa aso ni chia obobo papa yakwa kohwe honorable assembly member wa KWAPROW abira Kosati baba kansa yana ritwe nkomo ebisa honorable de ye mpempe so a KWAPROW bisibiri abemputu juma abakwa na etumi ko aba house no be to be yetumi fam honorable assembly members the message to Kosati bi wonayim abira wo ritwe nkomo. Yes, I can honorable assembly member Oshe oye science and a KWAPROW electoral area. What's biara no yayene bobon komo na the omuno na wadeneti honorable mo akwa ba wodi mahenwa ya henwa minia abonu mi yade ya meza ache honorable within na electoral area oteden mezine ye honorable John Carlson Mensa assembly member KWAPROW UCC new site electoral area nti damana otsi honorable UCC KWAPROW electoral area ebe ya assembly member nhwahin o de kana mada wase na mechia etifa wurite hien na ahwefa wo hwe hien nyinara adam brebisa no mabaya assembly member oye memfi awotwe na mayuremi me second term na mabaya assembly man no so no nyame na adom ekromafo no odzikan no wo hwe ndwuma mariye anada mbwaza mabo no okrum ho na wodi yimede mamabonze na mo hwe kro no do onye akotacher no UCC meye dwuma mfiane no twem no once was some ma kwenya de mensan na monktuer medwuma na mariya no do nsi mebaye asame member nezi mefia wo hwenyiza muwoma medzi twe nti no onya bandama ozikan ye bo hwe nwumasua wo oye UCC KWAPROW electoral area fiti totafi wa nursery basic JSS otedan wa no kwanya menyimi ozikan mada wase urban education anede enwomasua ho a KWAPROW yekoyinanyim osande ebekrom ha na abana nkasa wo ye nursery wo ha ye wo primary wo ha ye wo JHS wo ha ena afi eba na ankwankroso atetu school no bi wo ha no so ye wo nursery ye wo KG ye wo primary na JHS a na nyinara no owokrom ha ntimenza akohwe school akromaze oba na nwomasua yekoyinanyim pa ene ho da ebi so abomazna ho so wewi a wakoye secondary schools ewo enchanchen binum wo university siara ebinum ewie university wo ye hunu adwuma wankasa wo bubu hunu adwuma ebinum so wetu kona wo amanaze nti aba na KWAPROW adu enwomasua papa na onye adwumasua za yekwanyim papa yefan apometen mecha health center ana chiefs compound ana hospital ana clinic KWAPROW the other no kwanya menyimi muni amadase KWAPROW dem America no yekwanyim wonzama bebre mu se itu kwanacher na yerka bibi anhwen ye bedo ye botirimaka na nokor todo so na ebekrom no so ebi ho dem ye kan so ye nokor KWAPROW bobo aze no na ye wo chip compound nti chip compound no ono wakwanyi kwakra mpo ye bakare no ye clinic na oye nyame ya adom abrofo bi wo ba ya oboboy afi abano be no obaye na chip compound bi sibi ka ho
sesere ba yen fi bien ze kwe ba asan yamina adom onam bozembo a oye hospital adwumayefo no wo bonanti we pagyo ma sese wa ba ye health center nyamina adom health center na ye dwuma nyanon kwado hezi yabaka de wonye ehuna obobo aze ahyasem wonye wo siampre yankasa oncher ibiara last week ye oye health center community meeting ye kray no na was about the bona was aba the afi we grade ho oye last year we grade oye health center or Cape Kusere nyinara no oye yan enkwado he no ehwan za wezikan wo oban apomezan na hwe wane nyama no tutue na azin hara ehwan na wezikan aba ma hon about the bo oye certificate out them no nse oban apomezan za mukrom hazi wo bo adwuma papa wo bo adwuma eti ya hwe no once ma sanitation ahemfa no wuto wuragu na aba nkwa na wofado na wokowura ya wo bibit there community public toilet no one say na no akwan oteda wo kwapro oni amda wase kwapro magizire se awa etahwe television na de it's a radio no it's ememenzi another na kwesimen so today ba so ye uzikro no it's nenzi ye bo mozna de kwapro ba ye eba Cape Kusa obe one of the best community numu itopa nti menye na ya bo mazande ye ba fada makono do bebe ye guhine wura no efa akotachire de makonya yi ginri efa hene se benkumi okwa akotachire na akwantsempone bi de ho ne nkyene pe eho na ye guhine wura na enkano no na nkrofuto ahwe ho ntsemmona kase bi abada ho a eho na ye gudu hwe wura zigu nti kroma ya announcement a obia bebi ati biara eho na ezu wura ezeko ya fo bi atena ho a ekugu wura obaje osempo na dedama am yetun de bi siesie ho yetun am ho ato se efo kroma menyor kesere ehwe meben komoda ebo na basket bi no sensenwe osensan light pole ho bebre ze ya yen de enamroko say ye kromayi say ye hoho na say to nsu eto biscuit eto bibi na eriza enkeje ma to form e kroma say no ode doto basket num nyankasa so ya afo bia ochima krom anapa biara no yiyi dem ruo ni ha za koboda do na yetua na ka nti once ye no ye ze be dey sinyu do dey ye pede okori ye go kroma pa na yitu ya ba ye mpre ba te ya ba nka okwapro nti damana oyi krom ha ne hyehye no se afi urban public toilet so a ehwe menyim tensendu ya na ya wo oye hwitumi bi wo ha nyame na adom yiso ye kuyirenyim NGOs bi bobo hen ma no so yinya oye water closet 20 seater mesafo edu na menyifo so edu no so no se ne nkyene ho yare a no so obi tena ho a ohwe me bibia kware fefe da ma nti oba ne yikroma da ahodidze hoze ye kuyirenyim pa eti yebisa ebaye assembly member wo KWAPROW UCC New Site electoral area wo washebo osase fihen na okwahen didibo wi hen se eba KWAPROW UCC New Site electoral area na mesha so ha onyemo bokwa koduru science market no science market no nti New Site re nyina dikesi code nyina kamo ho dikesi amin oye UCC credit union na oye hian boundary na afi efa mebe nkumi so kodu akotachire dikesi oye mortuary eho no oye stadium hian boundary yin menya abrofo hian boundary akotachire kuro no kama electoral area ho yenye kakomodo so na nwo so yenwo no bɔhye afi ekowo yim so am na yanka fro so bɔhye nsi etraka komo no a ne so nkɔfo tete ho a no so wo me electoral area kuduru anka for ehyedo nsi micro no dem na otense ba kada eba KWAPROW a ohye nkro bata bebre won finfin nsi dem na oti eti sesere abado party na ye wesu akwana oma KWAPROW kro another UCC New Site KWAPROW electoral area ontum konem esu akwan bempa na hawa wofum onye oben munia asorba asama kapade oya asam kase o oya asam kase o sande KWAPROW kro obada ha mfimanyimi osopa na okuduru brebia abana bade orbaje ikrowi hina asase nyina amamoma apiosika kokwado akotachire kakomodo oja asase nyina odaye oye University of Africa na okuduru baby no obande University of Africa na babadra ano butu community sinya na efia na waro sati no baby na afi we use no that education yen pay for one day education no chiro oboboa ma Ghana wide and we tumpon na kikuzu we tumpon nti waji tum wadi asase no wadi ma aban na munua menkasa mon wore no
iya akoda afi University of Africa na amado obey University of Cape Coast oduru baby no afi okabande ikro no rinyin osana abane ntum na wentu ho na mfi ho UCC so orinyin dam not na ono wo menhwe na yenkyerahye ama yetum na yenye baby a KWAPROW ziza na wisi ho na da na wo pe development obukokudu University of so wo bebudu na yehu de asomdwe eyeden ewo ho yi kodwa fi bebre abibiara ebata mo de eko na kasa mentem wase na den bubu okore bebre na water fence wall ne nyina kodwa yi ho de o ma so bi fi bebi na obotukro do ye fe odeye nso pero ba ye mpunto wo ha o se na eko a wen yan roko na asas na wan register university ne zinimenti obiara ntumi he development wo ha so bi by development just a chede na kasa de tiri from baby na ko hwe asase na ozeye den ozeye nti ya baye siwa akona kasa o man kofo ntum na wanyam mpuntu dwuma ana de wombe factory biara wo kroma ha osan asase sama yenye aban ana de university fo yenye ho no won ono ho na baye mfi anani baye mfi anani na afi yisin afiji aban ji tumede obohwe no am common boundary insi utu nkrofofi Accra wabaka ye Central Regional Lands Commission ho ma ye hwe woyin payinfo UCC for communities ni ayihye ye gitum de yenye common boundary insa abandon payinfo be no ye meet series of meetings so tuadwa ye proposal bebre ye zakwai afi ebusunya ye tena ase ma payinfo no be with the drone would twa asase ni nyina 7 square miles would twa ni nyina afi wo wi no hunu de ma community work and owom we send ikru no ore yakase ikru no ore empanfo so say ikru si wan ne posuban so yeden osim oyeden no hena otikru ma awa baja sase won hwan na sasen anede na hemfien ontum no register usi visa sase do yet sasa onyeye nso akaba ne de wajitum na yebaye wo fry drone we no afi wo pay wo ma service ye kwa around ye pay ye fe baby de boundaries ne bafa ye pay sasada ma yewe wusisi pillars why document ye ma obaya aban foforo nkaba anede visa foforo ma ba anede penny biem kaba mbando asemo other why na mentas into wonfie han what's the way a memorandum of understanding no that to no biara assign ma obaya ochine penny biara ba no oboto a wo hu da mpa obiara ta asomdwem why has na ewi afi university for say na hayen ehia na ye kom ye so ye sign on den onyeye afi watam oye lands commissioner la ohwe ma woye new demarcation on onye state attorney what one court the wash why new demarcation where you want to say if you want to asase so anya woza aba na obaje na oza mora gina ye school wodo nti onya woza oya aba na asasa nti aba na ojaz no we hu de hie hie de ikro ne yin nti memfa kro na azama so menye baby memfa man ne ikro no nkatena oya za oto asom nti afi one signing no de yutan man afi jasne ke champagnefo a oda ye hunu hye yina ma ogodo a wutan ma wahwe kono ba fa oba sign memorandum of understanding nti munua say bisa nsem oye esu akwana kasapa oda yina nyim ono hina asasama ontum no nkwalance ma so bi ba ye factory ane de obaye mpontudwuma bi a ontum na ombaye osane obiara obaye bibien oda na nkrata ye den oye dwuma nsone yesu akon kasa owo ha zoto de bien yebo de akwantsepon de mense benkomodu okwanka for bridge no bui oroko 6 years in covet no kor asa webu nziseren enyara na yebo mazna kwotwaku bi yezi godo yezi ntabo godo nya na maame na mutu woforo wodo kwa habem sisi amenyo kase amegina hem kase yakone yeko ho a kubia no so nso ato ama webu egum nti maame no wokɔ no habana ase nkɔnkyɔn da ma de kwa habem wode sanaba nti nsuto sesi ara obiara nkɔ beebiara osande wabaya ha kasa ɔzama hen afi if a mature dem na na kan wo kasa me de akɔnsempɔn bi da ha ɔya no mɔrɔkɔ no ope atonkwa yamina adom maso yakafa grader yede twa kwana ekoduru kakoma no kɔn no do akada yibenya bridge yeza atodo amakara etuma afa na wepe ya atonkwa kofor entranoa na wekupe snit flat ama so ba na highway mpo ekon kaka aba ho na car kase bia ntuma mfa ho a wotu no afọ KWAPROW na woda akọ oye takrade na oye nkwado ni naran oye aze bia waba ya ha kase wazan ma KWAPROW ntimunua nya no ha no ze ni mu ebie na mu ho de ora ha wadwen kase pa zo tode baasa
menye metensere kwaveti bi wa ha ikuro kakraka on de hoi yehu da drainage so ho nyina contractor so wo be ye adwuma no sropini biara enyim nti nsu to biara ote wo be ye drainage se me nda ko hwe oroko 10 years ne mo wo da meye adwuma mutum ne metinu mu yana yaka for prisons mu abaye mu wetinu mu nyina achara 1 month no mu asene se obio osande nsu no ntum no onye den onko onfro no onko nti ye hwe da abana butu no wabobo hen na afi wutu no waye gota kasa nsu no okore nyina butu no wapema den wafam na wakwa krusu de mechi loko oye the next nti nsu nya akobom wa shatawale dipo ya momoma zeko yedu akor nti so wontu no wanye da mazna amena bu na afi biare nsu to a oyiri KWAPROW afi biare nsu to a oyiri KWAPROW afi biare nsu to a oyiri KWAPROW one ye ha okasa se sare yewom enti sesare onkesi daban na nsuto a yebohu da KWAPROW wonka nsuyufo no munua onkesi de aban abaye de wabomoto waye de medrone gisi no ozama hen afi second phase of kakum dredging kakuman last 3 years abane betima kodu akotacher nti oda osana botwe edwuma otsedam no do na ozo boban wa kru na no ama nsu no yira ontum na omba krum onnyi nzama osu kru no afi bia nsu anto kakum no yire pie oda oba kru no nti ehuna wo hwe television ze abia wo KWAPROW de yenam TV do onnam nsu a oho yen nti sabantum baye da maze mahena beso yen hawa no na yen hena asomdwe Davinsoni na Honorable Assembly Member John Mensah automatic to go Abraham Yimunia Asorba Kofi to Junkomo afan KWAPROW hinu puntu ikroto ebien baba kansa na oye ehyedo abayen suka wohia nsamdo kosebo yense bridge ne fodo abaya tete ama KWAPROW ne bia horo a obetom na ubejujuma onua so ba KWAPROW na okwakohwei oye nsamdo a oye bridge a obebetu be yen nanum he jana nuanam a wa KWAPROW utum fo no koketu hojuma abehu ye papa sankra man ne panyimfo oye gwa mensin panyimfo utum ho embrese bagwan kwame na mintan yako oye ne panyimfo amohe KWAPROW a KWAPROW rodo osande yin samdo a itu an marko asorba dozo yimni community connect yadanwara ye wo KWAPROW na dambre asasene makan no efa idu KWAPROW a if you use this need KWAPROW a mecha lorry station wona no ebe fo nsebenkum na ko wonyima bafa akwakwatache na e brancha na reba oye ankafo ntifiti KWAPROW na ankafo ntembekam ne finfin na yebudi na nsamudo bridge a onnamudo mesesiare adofo na ebusuafo ntumi mfi KWAPROW won kwankafo na ankafo fo so ntumi mfi wo won fa won oni dama bridge ntenye de yahwe amrenya chara koveta waye no na wo fele no nsu adida mesesare hwe bebi a empanyimfo wona ankasa so wonyi di na wonyansem woti kubie na tenten mota wodo totodo na wodi ntabu gugudo dem roba ya nche butu wafo na so mekase nsu adida ma akatom na bro ma bibi otsedam etumako na iyi yeribi sade sonya bandama no oye hwana na asade hwana na adwuma da oba na obobo adesha wo KWAPROW enonye ankafo ntebekam Honorable kwam na mintanyako ye gbawudin na mom nyawo na ekum yaba iyi akaye ohaw na tete papa da ma adesha wo KWAPROW na ankafo na iyi bayadan na yimpa de senya afado yensu oto ye ha yenyo yen kasama eda nsu boto fiti de membre ye omia nsu kase bi oboto biala obato usane ehwe mosima line dem wo oye nanua enwude oncher bia eda nsu boto kase bia aha botumatso hwekwana odem maka wademi boti bia eda nsu boto bia no so batiwegu no ya tugwa na ti wa yedwe wa tumro bayama adesi butuma afado wadaba ni na no community connect na honorable assembly member ama ya tase de bra iyibu nu na hona community ni mumba waye
communal labor ana so kwasafo dwuma na wode hwɛ na wubutwa dem nkubie wudugodo na wode nta wugugu dem ro be ya adehye ne be bibi kakra wa afodo na wa akɔ no wa ɔno na sesare nsunsu atɔkase ma aba ebusua yimdi kakra ya wo ɔyɛ covet ne yɛ ana sumpo ɛkwan ne yɛ nwende mpempenda yɛ du na ha mɔtsen wɔnyɛ covet aha wugyenyim ya bridge ankasa so wɔnyɛ ndade anampo yɛ concrete kasa ɔno na ɔbɔboa na dam covet fɛn yɛ ɔdemede ebusua wɔyɛ no du mebu hware ɛna yɛbɔkɔdi ehu nti ɛsɛmpanyfo ne yɛ atoto asɛn dɛ Cape Coast Metropolitan Assembly Honorable George Justice Atta 8 years development plan ɛda si wɔn yɛ do wogua no mopɔtɔ fa KWAPROW fa ka ho osande iyi ɔyɛ death trap papa dema adesha wɔ KWAPROW ɛna ɔnye ankafo seyi yanu de seminodo ibi fi KWAPROW bɛsena akwatakyɛ ana ofi KWAPROW bɛsena akɔ ankafo ofi ankafo bɛsena akɔ KWAPROW na sɛ insuruta manu bokiti yɛmfɛnsi bibia butumesi na nhyɛ ne so a na yɛnte asampapa nti mama yɛntwɛn na asɛm nsi ansa na yɛahɛ ne yɛnsɛ kutu abɛn nti ebushafo sɛ nkɔmmɔ ne ntuadun yi yɛhwɛ beebi a yɛfɛ be ya yɛne maame ofi habana sɛ he no pe nkyɛ ne kwan no lofa no kokisi bridge do na maame nyede facha hin mo akwa bɔde ma hin wa na ekura hin na rekwa hin mo kwa be no makwa KWAPROW ifi hin na rekwa hin ifi KWAPROW nyo na basiri kwa be won amrado na nkyɛ ɔda fa na ebibi afɛ yɛ beebi me fa tenten na wasai me fa ma mobofom motɔ amranum nti bi na ha be me nam me de bu pe nti ha me bi gye ma abrɛ papa ma abrɛ ankasa man nti what is said in there wo ma yɛ mmoa ma ɛkwan no ndem ma hia no mdwe tumi ya shada ya da fado na abanda akomedian yin sika nkɔtɔ edime yɛ kɔfa edime wa ha be ma ntumi ya mba ne ya aka nsechi nti wo ma yɛ yɛ de wase papa ebushafo ya kɔdare yanye wana wo abɔnkɔmɔ osande wana bira no o mɔte itu banche so kakra nya nyina nkoten banche kakra ka ho bisu wufa na apesa bisu wufu banche so yefe ba sako de bi mu do banche introba so kakra ka ho introba ka ho oh nice oh oye eti ebusha mehu mu nuabra ma mosim wabre na motiba no mame no monkomo na imbisa ne so ne de papa mpocho mo akwa bodima henwa okay ndem apodum yede boko na mo se ya na ifi hin na rekwan mi fi ahabem na mo KWAPROW boche KWAPROW besene ahabem awu itumu fa bridge da na amfado mo mpocho me faro na occident bridge no nye nshunti na bai ayna nshunti wa abubu ya aybe moto fo no fado na edmona bai yalmar yar ba moto biara amboanyi ti nshun bui no fado kakra ka yere fado da ma jama ma me fon wajina biara fa hede biara fa habanu nti what is said in there he saying there we shall o mine no so aboanyi na so ya abon won bi na wo kore anya ndam a obofo mala ye ho ba kire media foron kankana nti do ana o da atum no anso me pia mo do ko nto chere ade kura ncho de hwi balo yen sincerely ontum balo ntum ye oye bia no butum afado mrewa na ade ye o sana mo na bi mo ho na sana wakoto kwen mo nti ayena ye na ye kankana na ntumi hede ne otum do fa so what is said in there yes on there o abohwena wa ya man no aboem ko sa ade no habemudwuma na ye na hede ne ye nti se e kwan gigon a ni bebi a ebe ya ide ya ka edwuma nti omogboa ne ye na mo bia mpemfu na adun so a wo ya habemudwuma no butu wa simple am no so wa to na wetu wa ye edwuma nti abusua dama na ehawo no ɔte wɔ KWAPROW dzekɔ ɔyɛ ankafo ntabakam na ebiri di ebiri so akaya bira ya kɔyinbiri kwando nti ekwafo no wo fi habema wɔreba na seseri aha na wudua nkyɛ sɛ nyɛ mo wase ya nkyɛ ha
won fa ha nya hwe onam kwema anchempo abobo ya another praga be yedwuma wa ha wakọ na so onam wa ase nti wo da ha ya kwan na wodua na wokọ na he no so po oyinsuka na nem ti sensu tosisiala ekwafo wontum fa ha na wonkọ ntade sedi dampinfo baba na wa ba ya mahon Kamisami na onua asorbo kofi onye nnazimba owa KWAPROW a nsamdo abekọ danda etumeda ma homa wontum no wunda atrentwi nti wo semre na nkabe na bakire bebe ahwen biara ndai wo ye KWAPROW community bia wofo oye wona hia me kire taxi rank wono no oho na yetumi yewo nti bomazna afofo na abomazna amimiado na asset oye Coastal TV wonsa bakanza yetumi ye hia live Nana Kwesi Mensan the third KWAPROW hin no so ben same abra Coastal TV ene twonkomo Izenkan Asia komo banasim Coastal TV community connect jumeza yutumiz echima kakra the otwede boya KWAPROW nti yeba ofano KWAPROW zino sida no ben ade baby I sent to you to the man and my go mpa sabi atukuma hanaso oyimba KWAPROW na nyim kana KWAPROW offer the tumbe na fi yeju kuma mpe fi tuma cheche sahene na naba ni obedi wa ambaso otu anamisifu ba obe cheche azim so ni obedi abuso mpe fi biara wo ha a opro hu yezu kuma sabi appoint the organization asa no boni usia okode bia na ya app na tire intesi hu meje yezu da ko nya so ye ba baro ko na chine ya akobọ yes I saw come ha the be live with the YouTube live with the Facebook na ahụ otu much Coastal TV wo ya hu na na ko otu na ozi men otu mo ye iti ya share oye ikronsun sesi ya for brand to be sesi tire sanitation some or the help in year to the back and I know for so in year otu no brand ikona some challenges are yet to me face oye ikronun anka ban za go to mo ya other go pro ya odun punta other ban anka ba woto abewie so amba hebie ma so betu ya ebada nanon ma se da wotu mo agina wa wetu wo ya mabo afida nkoma ye ba abobo yen wa so senda anamorta oya KWAPROW man nanan akan wotu mo agina oya so nkosi bebi ayetumi ekwe ti pepese yedure pra ye na natum twon nkomo bebi se na na obagina wa wetu na doma ye wa KWAPROW han wotu info da mebere na hina ye ko na fi mbaba take mezinachi na mo ata so ma hino wa ya hino wo pe ya menadum na wuzina nka sanksezi mezi nana kusimensa the third na ya mabo afida Coastal TV refa ebi juju meti wa agi hawa wetu oyo okuru nchichi aho analot yeah meju wa wetu osande impani pi se demo programming kodo umpotema oma mpanyimfa wakabio owom no wohu programs are all community nim wohu za osada wo ba obeye na wohu za osada wa ka ekiri so a order wa adwo na osada wo babeye nti mejitum because mampo motuma akade dem program obeye ye hina ayede hu behyem osanda mbo bia wohia na otwa de dem mo babeye okovara no yenso ye bobo mo akovara osanda ekroi ohia mboa manu sidem na bisu side ehyapan na beni ama ekroi no dwumade pinyan adan gizide dem na ote ekroi ehyapan beni nto ama esu akwan pinyan esukroma ha na muntum nkada esu akwan esaha na emo yefan yan asasasam na yefan yan education na yefan human development so yaka human development a mame patching de mebunu bebre a otwa da nche woko school onam da university ha otwa da nche woko school ma wohu de university ho da musu ko school drechi no onam de awofo binom wonpo wenwon hwe mba no onam school ha nkofo wotona azinti mebunu bebre wonpro boko school wopre wotona azin wunye skantam na emo awofo binom wenwa be no wotum wo push won ba eko baby ayede bibi da minyi ho no obi ho hu bi da nto baye no ho akosku no akoku hu baby atapako no wo mpeyimfo se etena aban ho ayedan nsura aban
When university and to hundo ya normal thing to ma bebre na when you am school na afiso yereka impuntu wo hena asase mo onam de aban baji asasa ordinary to denti abibia no say investors wo bada wo bo abeye impuntu juma wo community no ma na wo hwe de asase no nko lands commission no ebere da asase no ma wona won pere obeye den obeye djuma because wo pe asase oko lands commission ono so ka ho ma development bebre no yeden on kodo community nim ene na za otu morkan e chere ye won sampi ye bonopo nti mabeden bia oyo tumfo alane pia fidia ye baba oyo KWAPROW anopo no nsia zeko oyo abedu ebien tisapere etinkomo homa hen na oda KWAPROW no yin pe assembly member unit committee funya yene na oyo na kwesi Mensa the third ano otumo ntwonko o chere nse mutumo chere hin no yene asoro ba don sukwa onye nnazime bia wuzi bano woye mpanyifo wo ya KWAPROW krom ha onye otwetwe nkomo na nananum birim so won sama otumo chei abra Kosa TV onye won twetwe nkomo awuru makwesi ade akwo na otokoko na otugbo nsenu man oted na akuna ne kwesi ade impa gbanu wan krabe ogbowu me ya ka no yo ehala yunu atu kakraba wo eti ebushafo ye wo KWAPROW na bronia ya batna ana bronia ye we akwankwanu ya ase nokwani meye mara nche mataha osanna mfra mo alofa han oya akono ye hije papa ebobo din na abrana our friend Abraham Brazen daddy kwamra daddy aha ofo na akrubem broni ni din daba akrubem nyo but KWAPROW akrubem nyo na yamfa nda edue ba ha besi ha mfiba ya henni edue mana mu yeye mudue nyo hekina because na mapere mo farisi krowe medudu ne wo krom happy mugura nkofo boma bado na ade nti muguru so amreye nti eba ofam kwamra dadi nyo eti mepeyin atena KWAPROW acha se ibi so de KWAPROW idin no mpo oyeda no ba ya ebechirim kakra ma ye batwin ne wase KWAPROW ade KWAPROW wo yawo bi wa ha koko bi wa ha ofo ho bachi nyo nti bofo bi kro yin na oto abo no nti wan hwa wo ye yi na chere wo kra yin na abo na pro no wo de KWAPROW bai nyo 71 years ma bato yin badasi ya ihe no so a odin kan be ofo na na ekwa akwu 1950 wo so ya na muzim papa na nyim ma papa yin man konfo okuro yim okuta ne dadzekor nti nsu obudu pe ka ko obudu pe na orubokuro yim na ode dadzekor na akusi ano na wa broken yeah on the kunis wala nyo na wa broken so no nyo wow ye be yan hwe but ye botu old community center mejenum si mo papa no fa kwa amra kon na eja na osu e beza ne papa nyo usi ankafur achimfa ankafur ehene no nyo onyem papa usi na here so ya top and yes new community center no we from kwamra Brazen daddy amda na me kubo yarum ke chukuma sincha ya family ya ura ihanya manga sinkitin because ya kwan I had to anchor friend uhian pa dada ya pay e ho asamai
Yeah, yeah. KWAPROW and KWAPROW. Oboshane wa ya me. Tamanyo. Hon o hia hia pa. But I say, ma me misa me penyin kru so na ye misa ne papa nti wa so ban helpa na nche ebiri odde wonyo de wuyi fi KWAPROW koda nche wa ho ba kan pa yo onya bo da wase de mo so ma wen de da o hia ya no kor wo hia kro yi mu no mo fande hia market hia market wo hia kro yi na hia gates so awo hia kro yi yo ono na obotum ayedan abuwa ya ma de ba mo nu eke mo su kuma sa na mo wodin so ma mutum mechanic ase kuma sa kakre ma hu de obokwe ma yo market na gates obobo yan wo yan ikure online ya madasi echi mambra brapain tihia ya mambra waso do na embisa ebra to pati na mprempren yale se wo ye mo wa nche wa homba kan wo oye KWAPROW kro amede me ya fraba by mama hu nsisia mo mepem akon pa KWAPROW kro pa yin ya public toileting why one and wa ho yen papa and papa pen mo okan anka fro kwan no anu hia pa old old toilet and we bleaking and what nana wa be new one and po yen and fine why bia me usi echi ekros we be enti aya akubem kekebeto ho abakan ho enwa ya ji chen kurun beble enti toilet no on hian pa mentum kan mutsa na toilet aka ma mfom pemi kan ko station ho ano ohom kakra inyo se bibia no wanyi me yala inyo around here la ano umbi hian oye yadasi me pen echi yetu wie abado pati na isusu da nche mpempren yale abana baye ma KWAPROW kro ya nchobobo no pa onyo bia ya ho an Professor Tamras utumi ye ankafru kwani wa ye say bridges odokwa ankafru ye wo kakum wa ye say bridge wa ko amunam wa ka say bridge but akwani siru nemu nti se as at now senche wo wa toma fine if you also if you had to elimina snake nyo snake flat no so ye wo kakum yala ya ye bridge ma madman tabu mda aka ye bridge wo ho but carry into mfado agbo ya pa into mfado nti se wo be ya no so mahen wo de renken wo snake flat ho a nche ya kwa ye bokwa amin ma kala wo bo hen no nchi ye fo hiala station pa baba ma hebwen na yetum na ya akwenyim mudase yenso yedase papa nti ebusia yeda hwara ye wo oye KWAPROW ye me yadoma ifida committee connect ha na ye bose na ya ba konkonu ya se ifide na na wodudu man na ya be nze mama na ye yina bebe wo bia ye mra phone na Bokosa TV ebo hu za ye no yina ma etum na akodo sabe yakọ ye yaza na ati su ahoro ebi no slow motion ebi so no the big motion nti nsama etumete yinu no ahaw biara awo be no dun akora ba foto a chechirem no na otum a chechirem yanko ye na nyime ikro biara pusuban nyim no nka no mpanyifo wo fra yankopɔ na wo bompa wo de nsa gufom wo bompa wo de sre wo akorfo do mo mazeno makro no ba mo ntum nyina na entum sabe enfomot nkɔ bompa opusuban ho osana anaze anyambra na hyehyɛ na so yiba KWAPROW hei pusubani saha anado nsa o menkitei ya ba yin ne pe fa baba twetwe nkomo nti ahwa ose ana na royal family KWAPROW ana yin ne ebutuma atwe nkomo empenfo si ikro biara pusubani sim na o moti nti ahwa oyam saati bi ne ha ebu oya hini pusubani wo ho dan pusubani na o kyede ikro no na abakosam a otum ohia papa na so yehwa hini kro ya insutwa of beretubere no o the help nyen otum odoba nti won yisum de
ɔyɛ yankopɔn ne pɛ fida baba kansa ɛnyɛ dɔmpi butum atwe nkɔmmɔ ne yɛtumi yɛhu ne dɛ ana KWAPROW dwumeza yɛtumi yɛsi no ɔdɔ help nyɛ tumi dza aba anada ɔtum ɔteren nti bɔmmɔda hyɛ no nso dɛ wo so baba na ababa boa na nkɔmmɔ a ɛbutum yɛ abɔ Coastal TV Community Connect yɛ aba mmɔdze na afei yɛn ndasɛm yɛtumi atwe nkɔmmɔ ehia papaapa ɔsan dɛ yɛhwɛ posubane a ɔmɛkyerɛ yɛ a ɔka abɔkɔsam papaapa nka no mpanyimfo sa osikyina no anada wobɔ ɔyɛ ɛkyina na ɛkyɛ wɔn sam papa butum aka kyɛ dɛmaa so no ɔbɛn dɛ mpanyimfo srɛ afei yɛkɔ posubane ho ɛkɔkiti dwuma na kyerɛ yɛ adza no so no mu yɛduru papaapa ikuro biara posubane nyim no ɔmɔ ti ikuro biara so posubane wɔ mu no so ɔsoma no so ɔtomɔto nti yɛ abɔkɔsam ohia papaapa ɔfebere to bi mpanyimfo utum no ɔba bɛm kyerɛ ɛyɛ nti yɛhia dɛ yɛn nyinaa bɔ ɔmaze na fi yɛmaboa ɔyɛ ifida Coastal TV Community Connect yɛ aba ɔmaze na fi ɛyɛ nazam betuma atwe nkɔmmɔ ɔyɛ KWAPROW kuro yi ma ha yɛ wogye dɛ ɔyɛ abanu schools wɔ ha dɛmaa so na nkwa hu school tum wɔ ha dɛmaa so na binom wotum na wogye dwumadi pii nyɛ wɔ ha nti fida dze baba kansa yɛbɛtena wɔ ɔyɛ lorry station hɔ beebi a wɔfɔ ho car ɔyɛ ho station hɔ na ebutum na yɛatena ne dwumadi ne hia etum na ɔdo ɔyɛ tum fa ne pia fida Dabi semi na ɔrekɔdo ɔyɛ KWAPROW manum na so dama mezi kembo ti da so kura no wɔse ekwe ya da isu different etum ho ebi o so din sagu na pampam ebi do egu nimu ebi so do egu n'akir da sabi ɔkaji komina wa asɔre bim ni na ye ya do so na ma obi hia de isi da na eba maze na ye gyanam bia wadanum ɔbaba papa me etum na etumpon akwayim KWAPROW de enda ya behe da penda ishasi ajuda bisi fida nzama bia akɔdo KWAPROW bia ejetu KWAPROW frame anti na yetwan ɔyɛ nana kwesi mesa kwesi mesa the third medase ayin panyimfo na yebisa wona asam ɔsɛ na yeba KWAPROW a gata sawro KWAPROW no nkyɛ gata de ɔyɛ nsuka a nsufom na emom KWAPROW yehu pii dɛ gata abɛyɛ iwuraka nti ɔyɛ hɔ anasade do otumosi sɛ gata nim yenkwankete de otumosi Community Connect afi ababa kansa wɔ ɔyɛ KWAPROW na fe yin dazema wɔyɛ KWAPROW ha butum atwe nkɔmmɔ yi odikro a ɔhwɛ KWAPROW do butum na atwe nkɔmmɔ na yɛ senti pokura ɔyɛ KWAPROW ofano KWAPROW na namotu ne mputu dwuma etum na aba dama so na ɔyɛ asam memese wɔ kuro ma ha yɛn bɔ atwe nkɔmmɔ ɔpino de se bia wɔ kuro ma ha wudi safata de wɔka bia ɔtum wɔ mu no ɛyɛ bɔ mbɔde fe hiwa atwe nkɔmmɔ yɛn kɔtse wɔ ɔyɛ sabi ahona wɔ ho na afiaze na wodu dwuma Ghana Fire Service baba abakansa na fe tum aboa nkɔmmɔ bɔ etum akɔdo ehwɛ KWAPROW a abɛyɛ akrachi kuro kakra na yɛn market kakra stores mete afiaze ahoro yɛn na ɔyɛ KWAPROW ha bia misa tabi no we ana yɛn bɔ akyina ɔyɛ lorry park an ɛbɔ mazina fi aba batena yɛn nazam etum na atwe nkɔmmɔ na ahwa na mo to butum na ɔbɔboa nti wo so bebia wo biara a etum na atɔn wazi butum na aba batɔn wazi wɔra abɔbɔ wɔn nzama zatan wɔn number na bia ebire hwɛ wa ɛbɔ mazina fi etum na ehu nti zama a ɔwɔ ha biara wo biara ɛbɔ mazina fi etum na aba abatɔn wazi nti wɔn yisum dɛ nzama biara ontum na ne de yi no ɛbɔ mazina fi etum da atu yɛ na fi etum na aboa nti baba za hyɛ so dɛ dem a KWAPROW na no bɔ mazina fi etum akyɛkyɛ senti bɔkora ha fa KWAPROW no ɛbɔ mazina fi etum ati abia na ti kroma ha anti da fra ha KWAPROW a senti benta of no KWAPROW bɔ mazina for wo fi photo ɔyɛ Coastal TV na fi won sabutuma aka nzama bia otuma akɔdo dama so no ɔyɛ Facebook YouTube ni na ɛbɔ mazina fi otum no saka dem a panyin na otum sesi he bɔbɔ na ba do sonko da no so abɔ mazina fi otum no abɔ men sesi sonko etum na akɔdo mititira waso baba boa me bibia so etum na awie pɛyɛ ya yɛn kɔtiri ɔyɛ sesi sonko yi hwɛ ɔyɛ he gatema ahoro a Gata no mu ezidu papa iya akyede yi wa asam kase bɔ no papa sa gata no mu etum ayɛ dem a na wɔre bɔ mazina fitumi mensesi asonko otum no ɔkɔdo wɔ ɔyɛ hinu sikam insure bebi sidaze na sa ya nhwɛ ne ya na ya ntenefo yɛn sisi ɔyɛ he mantwa anhwɛ ne ya na ɔde yaraba pa na otum ɔda aba ɔsɛ ne susufo ma ayamtu yaraba kwarara anhwɛ ne ya na sisi ɔ mantwa na ha kase pa na otum ɔda aba te bɔ to asra ɔyɛ KWAPROW man ɛyem na akratifo pie wɔ ha na so yehwɛ kwana hene gatem etum na aya na kyerɛ on san fata yin kra da sabi isu krom na hene gatem etum na ayedem iye nsuka
nche su no to fom na so bilipi bu hu ne nraba sa ahoro pi nye no otum no wom chere da yiwana mo papa yetumi tu ekwa bia ahoro a o chere assembly member awada ba model fi otum sese oya assembly member na nkote na adwuma o anado oya youth committee fo na adwuma oya na nanum kote hu na adwuma oya ami na awo hina e bo model fi am sese etum na akodo kro etim no awde sese de bia otum na oya nkitaz na otum ma hin awo ye wa afemede no so ye na afemede obaboa ma na mo pa etum na akwem sene de yezi amanya sam etum na asai oya hini sese soronko ebi aye na adwen ne se MPP wada de che MPP fo bodewura awon obo model fi otum aba de ma so ne NDC bada sisi NDC te egwede e je obodewura de che NDC fungo tena baba wo aba ndam so etum na ambwa yama mazi yan sha so de so omani ga na bi jane na ado omani ga na butu akwene yima nsese so tum ka papa nti yama mazi na fi ntum yimbo ne nsese so obodewura yama mazi na yina ntum yimbo men nsese ntum na yepe sene de abaka cha salme wa na abodewu bo mazi na fi tum sese de nanem wa na abodewu so bo mazi na sese anade partner osaba no do no manka ho manka da ma party no yara baba onka biara wa party yara baba kan hina nti ama maze na fi yiwan bed na hini sesi asoronko ontum no onko anyim eyi boboa me yetu ya pom de sam biara etum akwanyim yesi insur bisifum impefa a wo hwe ewum sakraye do wo chese ma fi nsu botopa wo na ba de pa na yetum ye na fi etum da aboa me hini mantwa insukan horo bia wetum afu yetum esiesie wo ababoa ma hina pom de sam so etum na wie pe akrachi food dawson wo yakwa pro ba de pa na etum ye de bia bi sisi ho na fi afakar kwan na fi kokidujuma na den keneja na adan bia ohonye yaraba kan yim da agbatayo yaraba kan yim na tokal yaraba kan anyim de awoze krachi ye yina na obuto akan nti ama maze na fi ntum yemboa na nsesi asoronko a afibreto beren e babo magate no metuma atu kro etumi womun no metuma atu ohia ba papa dame semi na yebu hu wa yakwa promanum nti yewo nsukan oya gate nemum misra KWAPROW gate sinum bi abaya iwuraka nti hwana na obutu mosisiem ye hwa hin akira KWAPROW yinyi oya nka ankafo ehun boshe anti na ama KWAPROW nsamdo otumo hono no obretu bira how to mabam ye ko hina afama ye obi pokoro ye tume ko ye ko hin ma ye kwa abra nsukan worwa from abra bi se KWAPROW na nkwa do otumo akwan na enu aso betu anamar no ko hwe the source of bia nsunu fiba gates ni mu wura awo ababu poi odubia bia abaya kodan da tuma da ma nazima bi wokro mu hono no yanko hwe aya abra gate ka so tuma da wapa no fofoma ababu poi ha basen ko no mu nzama wom na se bobo nsema ma anaye mbo nsema na imam oyhwana na asade the Cape Coast Metropolitan Assembly what to sanitation quarter another sanitation ambassador be de bi kan na la robiti za obutu abaka every yejina abra market nature sir if you pay the junction na reba it do traffic light bypass na ba from Kwame Waka Avenue madasi them bypass no na kwantin point na yejina di ana so say if you twifu preso ana efutu kakom na esuachira no so the stadium junction bypass na ba fado na afa abra market nature ya the road no do na yejina di na nokwani ma manyombo anomar na yen hwade do orokodo sesiara yendu bebia yawo March enda ye 24th March in Subitai na yehwe hinachira ebusia shall oya in subattles bridge ana coveti no do in shape fiti abra inside baby a gata sidi de bia oya inu nso pia rubber sini ya na ode okọ coveti mun ontum nko na ebi se yan wo de ana sabiwa iyi hona na oba fadam rubber se fi gata yim akọ iti na yebisa de ana jenjebiara sagata si robesi aka kakaba no yigati ayama so onyigati yama sisiara insuta ontum nko
ma babana ida do nsu no obugata no do no obugata no sesiara ahemfo no oboko efiafia wowo around na nsu oboko na ye bisa da nti yi ye wona na adwuma do bi da mu robesi o da fi da magata sim ebusia no kwasem o mi da me nsu botisi o we nyansa manfo na wono me da bi enya bosom na wono me da bi oye nyimpa da sɛn na onum nsu a ɔtere mi na ɔnam dɛ ɔnum ewie yi no sabi tafrecha adwena anya adwuma no wamfa nto dasbinum na ɔto kyina agba no ne nsu tai wapapre na abaka gotemi ɔno na nde yi hundemi na Coastal Television yɛre kaw ya kamfa mo dɛ ɛbra sa ɔde yɛ nyina sabi tafrecha yehu adwena nyansa dɛ yɛnum nsu a yɛde bɔto dasbinum emo yɛnto nkyene biara ana yɛmfa nto gotem anya dama eyi nsu bi abɔtɔ bia yɛnta asampapa na yɛhu asampapa so wɔ abra na no nkwado ebusia ma yɛka dɛ sɛ ɛhwɛ yi n'akyirara border areyi na ɛhwɛ ma border no so no sropi na mo wayɛ na inya de bɛka dɛ iwura ni fi border edu na obugu gotem debi nya dam no ɔte yɛbɔ wo dɛ iwura no baabi a gatai coveta wayɛ nanu office ba no ɛhɔ na wapia ɛhwɛ mo so mo wahyehyɛ no anu wachoka abra assembly members awɔ ha honorable Moses Ata yɛbɔ wudin usana ha nyaa wa abato mposo do na bɔde so wayɛ ne dɛ obi ɔde wura bugu bia otua sika enti yɛpere bi sɛ dɛ anagyenya biara sɛ mogu gatemi ɔkana adwuma ho ana ɔnkana adwuma ho yo okay adwuma ho ana ɔnka ho a embe na nka bɛ na ɔbɛkyɛ nka ne da nkyɛ nzama wotwe biara anwona okure ne yei nzama ɔyɛ free na onkure ne yei na emom inde nzama wotwe ana onkure ne yei bia nsuka no mu ayɛ rubber ahoro ama nsu tumi nda atere no da mebia na la ikutu gbo de gu a wogisika o na so ehwo mmisa waye ena mbia ahoro wa owo biabia elitem elhwem etuma ewono no oyezen pa osere mofom okọ school wo so wonko studies free a wonkwa wogisika wonkwa na so ya wo fa na letwe na so de onko studies okutu ekewo onkutu esko olo no nko na ma bia wotu wuragu no wogisika na so ma mi na wogisika nkete no komo abro yimu ni aso ba twa komo nsuruta na odeba no ntumu nko nti nsunu fima na aka ho ontumu nko na nsunu ntumu mfa no nko echi nti ogina ho ara nti nsunu fima na echi aka rubbers no ogu ho nti awa baye obi a ehwe oye body di no wasidi ho na asidi ya samu no asidi de nche sabia gotan abana oye nti sese abadam nti abana obobo hema yeti ngura no obobo nti what is saying that ama de chain de yesra aban sese aye besemi ntuminti nti abana obo hwemme nfuma wetine ne mu ada ho was the bole was I politics and the NDC for MP local and the MP for NDC for as masa meteo I'm a kanukwa I'm NDC but odu awu za makanukwa chewu emu mechirai first na bola wenjiske na ha onto them na mu wenjiske no hwere ha ntanta hwe na mama ka tsasa matu asepa 1992 da mata na isu pitin pa mu tumu fiamu ko bifi yi bifi Cape Coast town connection mata 1992 4 January jabe hazi minima papa asipasa meteo pa time abola wenjiske na ha kona
ɛna mo wɔ diskan mu akonaba wa asɔrɔ so yɛ nti na wo wususu anada ihu ne dɛ wo diskan mu wo pal wuran sende wo diskan nti na ma me mbiso nti ye ogwe ye ogwe what about that ye ogwe what ye that you know go ha ya watan ono nka bola no anya na sabe ya jija ya ton ya ditobi bidi okay nti watan mo hwanu ewo nkofu bi wo ho a wo boto oba na wo boto nti de mi se ogwe ha na se wamba ya ahaso ye wura waba ne nansa wabachichere nti dania ne ya kaka nti ya friend ne echina na nadi ama mafa ebusafo nti iyi akaye ebia yes sebe nyame mi fie bogu awo Robert iyi na azina wo yi no mu wura no no ama ha nkonkon ekedi shala be yi poban because eye NDC eye MPP was your politics bole yosu first na one jiska okita jaru na one jiska aba ha akwana nda hwa hwe nyina he ehu nti pete sesha no borden onyi jaru ni nsem bio onyi jaru ni nsem bio owo NDC for nsem na no chebi sala sebe kambo a nyamo isa to no hwe bio alliance office look at the case pedu highways obonyala or PVL aha enya abura onka jaru look community no mo kwabi no kontu abraha but due to kwabi on check kese nti no ama NDC for no wo fi abura no we be take over aba anya abura for that medase ebushafo na no Cape Coast Metropolitan Assembly CCMA Honorable George Justice Atta enyu panyimfo na asɔye a wɔhwɛ environment medase yɛsɛ homa iyi sɛ ambandama wɔna wɔtete area ni na hanu de suminado yareba a wɔfran kwarara onya yi ne tiri pɛ baby obidi kan wɔyɛ bi yɛ area ha nyina baby obidi kan wɔyɛ bi pa ɔyɛ area hanya ntɔnabo George Justice Atta yesu afro nya woni kun ba osande si gwai bokɔye ya ɛka wo bi ani gwai bi yɛ ne dini pa honorable ɛka wo bi sɛsɛre mɔro kɔdo wɔ ha no na ta NDC mmeranteɛ ne nketesia ne wagye ha bɔdo naso itɛm opanyini kanya nkyɛ no nte dam naso nkyɛ wagye abɔdo e wagye skei nkyɛ wo mesesi ha ma ya akɔ no ehu mɔro kɔdo honorable judges sata sɛm yɛ to mo yɛde bo wasɔe Impanyile batana wakani tazi onyi bancha pese no bosom bayela pese onyim bankara pese onyim ni na odisi jaru so odugu na mo wanu awie na wahyesan ekafra krachinya wa abataya onyi bancha pese obaka chopa bayir osana ohwera oyi bancha na chara no nka ho na mo banchi apese ogyina ne na do ankasa na ehwe ebia binom tumu da asem no sanje ma mi yorkan o Nigeria menema wa abona bombo uyire kisinchan osana se ebejisika na atoni biso na obande iwura na wegu gatenim no akachara ankraban onko hwe oye binim na omemitiza na baazo na ye no ho ode bombazo na fi ibombazo ye ma wa bombo de man yu kisi bebi na efi etuma adwunu ho nti dem na asamneti aha na ite anapaka se abone dibisi na emo anche biara enyihin odzikuro
he nana awo KWAPROW ha aye mpanyifo ye ba twetwe nkomo ye ba nana abado aye ne mpanyifo dwumadi pa bia we de boy KWAPROW man enkan mpo wajan wa wetu Kosa TV abia baba kansa nti ye nana kwesi Mensa the third ye ba na abado so nkokra nana ye mission papa with mazina otomori papa Mezinisi Omar bin Abdallah na menko ye dan ho yaba ye ba pi nya na tum na akechir ye nazama obon komo na nana obon komo assembly members unit committee awusa ewo krom ha aya KWAPROW nyi atenazo ha another GPRTU mpemfa wa ha woso wa ha cooperative aya transport union wa ha ibibisa wonde sinsuta bia wodo ho hia no disin problem bia hu oye something another thing yenda hu mbra ne pinya na etum na aka ne mama so baba abagingwa na oye nanan metum atwe nkomo na ebisa wonde nkan KWAPROW nsuta na nzama thing ye bomatin na ya hwede yibiyi oye iwuraka efi oye nsukanum ne nsu etum afọ yenda hu mbra Mido, Ghana Biana. I'm for you have a soon every time upon I just a baby shit. Mangashi. Junior! I'm saying soon enough for maybe the no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. Why? Down Yankanawa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you.
Mamu akwaba msamu atena sembra Coastal Television do de getani ya 514 channel 54 ye Go TV do channel 22 ye St Edward ne St Augustine one de guitar boxing demre nyim no community connect ya da hwara ye wo KWAPROW na ende KWAPROW nukro na fa mekere akakakraba medu UCC code eho na KWAPROW one station owo nti GPRT fo one grounds na anepe yade community connect ya bosey na ansana ya boto yede no yade asedaba ma edwumoku a waye one pere one adom we hwe na asen na mendin kamanda Omar bin Abdalasi da anepe wobubu enyim wa kire KWAPROW one bobio KWAPROW one hiaze nkomotwetwa yenye assembly member yenye no boy koma yenye nananom yenye no boy nkoma yenye adehya wote KWAPROW yenye no boy no anepe wobubu enyim da mahen iyi cheda mpa ya ba KWAPROW nti wasu bebe a ehwe ni fibia no se unua wo KWAPROW ana obusuan bi te wo unyanko bi te KWAPROW a iyi tetetia tonankra de ombra oye GPRT fo woni station wo owabuto Coastal Television na ho biara won on famro sandande yenye Ghana Health Service apomedina so enu mpanyimfo enye wo batwetwe nkomo damara so na yenye Ghana National Fire Service meche odumje adwuman ne mpanyimfo yenye wo batwetwe nkomo yefiwa yenye nananom a wo KWAPROW yenye wo batwetwe nkomo yefiwa yenye assembly member yenye na abon nkomo unit committee members wa yenye wo nkomo nata we hias biara epede ibisa mpanyimfo na wahwe yemo no eba ibisa yemo kwan na aye na ne pe ansa na yebokwodo no yen hwe ni wiem ne bobia ma obeye se yehwe mosima ewie wa afofa na ta ma obeye fitane pe obadzindama de bokọ oye enwipe nti hyane nso samane bi fifia mesrawara man shatra ne nsa wo wal baya ne fifi na efiu dendenzen osane ewie no orbon na no baya dzindama fitane pe ya kesi enwipe hena ye won pano damana ewie beye nemum adesha wo etifidu manton enonye asante mantom no ewie no dum kakrara nsu bogugo na ewimba papai obatiti uja nti obiara adesha wo oye etifidu manton enonye asante mantom no yenhya ne nso de hene wim no bobia damana obeye anepe ewim no oye wiri kukuku kakrakra wo hona wo etifidu manton no ewie no bobo enwabi ya nemum orukọ enwibre no na ewim asana asesa na insu kakra egugu ho na eho nsuro bugugun nnata ewim papa ya kan nti yenhya ne nso nemum hena yewo eti yewo hena yewo mpano afremi no ono damra maka no ewie no na no beye tene papa nti hyane nso na don ho do prekope eti yenhwe mosima hene bobia beye meche hen temperature no hena yewo insum anampano afem no hene temperature akofom kra no obey 26 degrees Celsius ono obokofom kra na tana no yedene nemum okosoro da yeda oye 33 degrees Celsius na ta ewie na no obey ten papa hena yewo kwam no so yenhye no so de hene temperature akofom no obey 24 degrees Celsius emum okosoro na obey 34 degrees Celsius nti moti biara no awono so ewien obobo pa ayena eweti fidu manto da mayaka no yen temperature no beye okofam kra obey 26 degrees Celsius na onya akosoro da obey 42 degrees Celsius nti hyane nso na menuanom a wowo ebusuafa wowo fie anyankofa wo etifidu manto etiyen kada tonka na mahon de baby won temperature no ma obey ebusua iyi za Ghana Meteorological Agency anepe what bosumian ma Coastal Television Community Connect yawo oye KWAPROW no yadrosumu na KWAPROW Park ya ana KWAPROW lorry station ya be ihunde yewunyina etwaPROW a na oyedziban osande se yimpa no be efiaw yimpa benya hoodena ofedziban ediza na wo yefiaw ibia on time didin na yimi nyafiaw nta hwa asofo na wata wa ya akwankyere na won fin wade do na ade nya aka ehyem nye won 40 bia won tan didi na mum eba KWAPROW da edibani biara ebenya epere idinu ebenya bi nti KWAPROW ye wa head AC Johnson
ono dodo na wofan hasana oton wache me pebia salad kan ana macaroni kota na dan me pebia no ebenye bi wo oye hasana na side ho ana ne joint dama so na Monica tendani ono osoton koko na bofruit nti eba KWAPROW lorry station ha koko no bofruit di ebenye no Monica tendani ho koko no bofruit damara na Antadis Abubakar ono sauce ne dai gare ne beans Antadis Abubakar osi gare ne beans no so epekoko akan ebe ne fefe dama na sister Abokuma de ono soton also oton etso na chinam iyo sister Abokuma oton etso na chinam nti eba KWAPROW oye lorry station ha iti banede ebenye biedi kama mo wa akoma atoyem na etso na chinam mra osima we sesen odi nkuma froye kakra da wan na odi anyu na tomatoes a we twitwan kakra da wan oh sister Abokuma ne den oya akono dodo nti abusia ni nan ekwa ebenye bi edin pefe damara so ena hina chaba oye yana maame sister Eseson no osi oton kada kwan Eseson oton kada kwan na chinam no mokwen epemo wacho ana epemo wadwu ni sesiara ni nare ebenye bi edi wo KWAPROW lorry station ha nti abusiafo damna oye nkomotwetwe no okodo wo KWAPROW lorry station na yentuado na Adam American ediban etwenwe hye yade eba KWAPROW lorry station happy corner eho na wada awon de fufur ina wire ne kama wonyi maawo epenti se epen kada kuno se empe wache ne mum awodi epemu twatum oni happy corner epe kokonte ana epe mutuo ni nyina ebe ne kama dama wo ya happy corner na divine favor supermarket de provisions na we budukra ehende na epe provisions we budukra we budu enti damara na eba oye KWAPROW lorry station ebenya damendame na ho only a divine favor damara so na yakọ oya prof corner de osi epe fried rice bla fancy shamon na epe butwa hot kakra epe manu what mfifire na tansan ma obo na ma ombo ma oya dokoro kakra ma oya ho no ho ni na egba prof corner ebenya ebedin fefe damara so na oya ovina catering ovina yes ovina catering services ono osi inde Friday oye apese special inti epebreda apese pepanja apese mankana apese ni na ku ovina catering services ebusia wodi na abosomo osi oye orders inti bebe ewe bia na friend pe obajodo na onyo abonkomo fefe damara so na oye owura John Atta Enterprise de on cement na ebeye momo ana sumpo wuyi CG prepaid no eba ho no so oye John Atta Enterprise obobo madam na wonsaka bra bomaden de eba KWAPROW lorry station ahada damendame na no ebenyan kama dama merika se yaso oye Amina no so enterprise ana supermarket no so we bem fefe and pay epe nsa otu fifi fridge ana provisions ni bia no so eba station wana baby GP atif wa bo patenenche wope eho na adam supermarket no so she it and pay the Coastal Television ye bu pay mu oye KWAPROW UCC new site electoral area honorable assembly member honorable John Mensa oda nunkotin de ebusia KWAPROW kro na nkasa na kwesi Mensa otodo ebasa odukro oyin mpanyimfo wajinya atuma ya betena sidi ebusia yebobo nkomo nti da me kan no me na ye wombra ye ba ye na no mpanyimfo a wo KWAPROW ye wa bo nkomo ya dinkan da to yim da ye Ghana Health Service apomidzen ejuma no mpanyimfo yanyo bobo nkomo da mara so na yanye odumija ejuma no mpanyimfo yanyo bobo nkomo sentra da modwuma bieni ana ejuma ku yanyo bayin de apomidzen ejuma ku no yenyin pefe de
bra yɛrekɔ wura mi ɔyɛ bra nsuru bɔ gugu na sɛ nsuru bɔ gugu a yareba a oyi ne tiri paa ɔnye ayemutu yareba dodo na yɛ friend cholera nti apɔmuden adwuma no wɔrebɛkyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa da a yɛbɛbɔ yɛn ho ban efi dɛm yareba no ho ansa na nsuru mpo esi fam ɔno nti ebedi dɛm nkɔmɔ yɛn pɛfɛ dɛ kwaprokro no so abɛyɛ kurowa a ɔyɛ ikuro dada tete kurowa nti ayɛ ɔbɛyɛ dɛ yɛn hyɛ dara enyi kwantempone pii ndedem nti no so odum gye adwuma no wɔrebɛkyerɛ kwan a sɛ mpo bɛn dɛ yɛwɔ gyaadze na sɛ yɛyɛ adwuma na sɛ yɛn gas no wɔbɔ afada meegya ne menehena kwan bɛn do na ɛbɛfa ebutum na yɛdum a ɔnka bɛn dɛ ɔde yɛfrɛ odum gye adwuma no ansa na waba osɛ na ɔbɛban ne gya na asɛ fie hɔ fɛfɛɛfɛ dɛmaa ɛyɛ nti na ɔmɛduma ɔnam do ma ɛte de medwuma ku bɛni yɛde ho abu pɛ mu ɔyɛ kwaprɔw nti abusua ma yɛn da yɛn ho bra yɛba nkɔmɔ twitwi bi ɔwɔ no so ɛdateɛ wo do mo yɛ fi the Coastal Television yɛwɔ digital no 514 channel 54 yɛ Go TV do channel 22 yɛ Sintedo ne Sinto Gas digital box no mo yɛ fi bi o dɛ Facebook ɔyɛ live aha nti kɔ Facebook sɛsiara na search Coastal TV ma yɛkan waso ma wɔwie ma ebu no fɛfɛɛfɛ YouTube so ɔyɛ live na da ɔwɔ bia no ɛdaso mo Coastal Television ɔso wɔlɔ wɔnyima wɔlɔ wɔnda yɛn na yɛn wɔn bra na mfa nkɔmɔ twetwe so mfa nteɛ wɔn do ambre ya yedri ya be abɛkyerɛ how abutumi nya Coastal wɔ ufie anaso the office anaso baby e wo bia ano ana yɛre ba abɛkyerɛ sambre ya yedri first of all ikitawo flash screen TV a ɔnyɛ din ikitawo decoder ɔnyɛ din ebutumi agye dish agye ahwɛ Coastal TV ebutumi use antenna na abo use no ɛyɛ way na ebutumi agye ahwɛ Coastal TV which is free to air say yakada ebutumi use dish so agye Coastal TV first yɛbɛkyerɛ antenna ne de no yɛbɛdi nka yɛ akɔ ebi wɔ hɔ onim TV nti the best way nde yɛbɛkɔ auto tuning no abɛkɔ wo menu ɛkɔ menu a first ade ɔbɛbɛyɛ auto tuning na ɛde ato hɔ adwo to hɔ a na press okay press okay a TV bi wɔ hɔ dame na ɔbaba ɔso TV bi na ne brand ba sisi ya na me use ye nasco nti no yɛkɔ auto tuning na yɛ press okay dame na ɔbɛ ɔyɛ tune setup no answer press okay sorry no answer press okay nti press okay na press okay na no anu na start there or scan ame me pɛ ne ntaminti so obeda dama we na obecher nti me press menu no I press na ya ne ntam through this process no a scanner Coastal TV obaba me twede no na ya akoye nim no ebutume use manual I installer onye din ebutume use manual no ababa ha ababa DTV manual tuning eko hɔ a na akɔhwehwɛ VHF abakɔ akɔhwehwɛ VHF na akɔto frequency which is 514 bunde this thing quality no obeshoot eyan shoot pɛ bunde quality no down ase no obeshoot pɛ na press okay or scan mo be your Coastal TV ite nuanum na adofo kakra motu mai den ma kire o hwani ebutu use dish ajaye but dish no onye ready that is why oma ye jo no ba wo ye ba wo ye baba do another time at the office and as baby e wo bia ano ana yere ba ba kire samre ya yedri first of all ikitawo flash screen TV a onye din ikitawo decoder onye din ebutuma agye dish agye ahwɛ Coastal TV ebutuma use antenna na abo use no ɛyɛ way na ebutuma agye ahwɛ Coastal TV which is free to air say yakada ebutuma use dish so agye ahwɛ Coastal TV first yɛbɛkyerɛ antenna ne de no yɛbɛdi nka yɛ akɔ ebi wɔ hɔ onim TV nti the best way nde yɛbɛkɔ auto tuning no abɛkɔ wo menu eko menu a first ade obebe auto tuning na de ato adwo to hɔ a na press okay
press okay TV bi o hada me no baba oso TV bi na ne brand ba sisi ya ne me use ya na school nti no ye call auto tune na ye press okay ndam no be o ye tune setup no answer press okay sorry no answer press okay nti press okay na no anu na start there or scan ame me pen interminti so better the man we no be cher nti me press menu no I press na ya intem through this process no scan Coastal TV obaba me twede no na ya akoye nim no ebutu me use manual I installer on yedin ebutu me use manual no ababa DTV manual tuning eko hwa na akohwehwe VHF abako akohwehwe VHF na akoto frequency which is 514 bunde this thing quality no obe shoot you shoot pe bunde quality no down hase no obe shoot pe na press okay or scan mo be your Coastal TV ite nuanum na adofo kakra motu maide ma kire o hwani ebutu me use dish ajaye but dish no onye ready that is why oma ye jo no ba wo ye bo ho ye baba do another time Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to do everything. I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for maybe the no. Sister Cospa, it's a gas. I'm using the why. My wife. Down yankana wa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your